Assalamu alaikum. Оригинал кежин көрөрмандар жана каттоочулар, бүгүн биз Кушама базарынан малдан алса сапасын бекитебиз. Жакшы кылып каташылык чак видеонун башынан эле кечирип сұрайм. Лайк баскан басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бүгүн число 8 февраль, анда эмесе колдоп туруңуздар. 75 миң сом дейт, 60 миң сомдон бербей койт деди, 60 миң сомго. Торбок экинчиси экен, буга деле бир айлык боло элек, бир жумадан ашып калган, ушундай болуш керек. Süt olsa 5-6 lira üretken. Ne olan 70 ming so'm deydi, 50-70 ming so'm baho bo'lib berib qo'ydi desi. Torpog 6-sisken urg'achi. Sütü 7-8 lira olsa sar kechkisi. Hozir ochqovi jeli yo'q. Жақшылау екен, өте кішін емес, өте чоң емес. Ол ене olan 85 миң сом да, 73 миң сом баға болып тұр, бербей қойды десе. Елдерге еміз көрсетіп беріп атады. Екінші сорпа екен. Бұға бір жұма, бір айлыққа деле, бір жұма болса керек. Sütü 15-20 litreden arş gerek mi bu? Ne oldu jeli? Tuğan uydu 70 ming so'm deydi. 62 ming so'm baho bo'lib tur, berбей qo'ydi dedesi. Sütü 5-6 litreye barat. Mol torpoğu. Çoğun uylagan, bir aydan ötüp kalsa gerek. Urgaç ekan. Uydele parodisi ekan. Tuğan ene olanı 70 ming so'm deydi, 59 ming so'm baho bo'lib tur, berбей qo'ydi dedesi. Sütü 5-6-7 litre çeng barat ekan. O torpoğu çoğun uylagan, torpoqni adden satsa ham bir 20 mingga barib qolish kerak. Torpoq urg'aч ekan. Tuğan meni жалгыз maldı 65 ming so'm deydi. 55 ming so'm baho bo'lib tur, berбей qo'ydi dedesi. Uy parada boz bo'lish kerak. Boz emas deb so'rasam aytpay qo'ydi. Bazardagi eng qimmat uylarning biri ekan, eni ola. Puli 100 ming so'm deydi, 87 ming so'm baho bo'lib tur, berбей qo'ydi dedesi. Torpog'i birinchisi ekan, erkak. Uy жақшы uylardan ekan. Boyu biik o'rtasizlar. Torpoq ham cho'ng torpoq. Hozir torpoq 3 oylik, 4 oylik torpoq ekan, esi aytgancha. Sütü 5-6 litre beradi. Hozir жаңа ochma bo'lgan uchun sütü oz. Moleni alındı 52 ming so'mga. Torpoq birinchisi ekan, ikkinchisi bo'z bo'ladi. Mol torpoq urg'aч ekan. Ko'rdingizlar, ene olam. Enesining bo'yi qisqa, torpoq cho'ng ekan. Torpoq o'ssa kerak, biik bo'lib, bundan o'tib ketadi. Bir tuğan uydu 60 ming so'm deydi, 50 ming so'm baho bo'lib tur, berбей qo'ydi dedesi. Qisir ekan, az жалгыз. Go'shtga ketsak, mayag'ay semizgan arkasidan ko'rsatayın. Biroq bundan sanında go'sht yo'q. Mahalle beline, jam başına qavurg'alarında ekan. Sandары ichga. Tuğan uydu 65 ming so'm deydi, 61 ming so'm baho bo'lib tur, berбей qo'ydi dedesi. Hozir жалгыз, 4-inchisi bo'z, jaqinda o'ylab qolgan. Uy parodalarni uydan ekan, paroda aralash bo'lsa kerak. Mana kunga shag'is nachara ko'rinib qoladi. Ben soluna javob beramiz dedi. Sen bu qani 55 ming so'm deydi. 55 ming so'm deydi. Bozor 40 ming so'm so'rab tur. Bu bağılgan emasken, şöyle qora da buqa ekan.
Bir жарым шар буканы 55 миң сом дейт. 48 миң сом баа болуптур. Бербей койду дедеси. Бул деле багада турган эмес экен, кородогу эле. Аркасынан көрсөң, аркасынан көрүнсө керек. Gene özgürsün ben bunu tanımadım işte. Uluk. Şimdi bir at gidip Виктор бокtu. 35 миң сом дейт. 30 миң сом баа болуптур. Бербей койдум да деси. var böyle. Ya sevgisi. Асылып деле калыптыр. Могул 6 айлык эркектер бокту 36 миң сом дейт. 30 миң сом баа болуптур. Бербей койду да десе. 30 миңден өтсө берем деп атат. Кичине эле калды. Кичине эле калды деди. Кетип калды дейт. Айлык буга алынып 37 миң сомго. Арыраак экен бул. Семиз болгондо кымбат эле кетсе керек эле. Айлык эркектер бокту 35 миң сом дейт. 30 миң сом баа болуптур. Бербей койду десе. Азыр жаш торпоктор 30 миң нарак бере окшойт. 32-33кө берип атабыз деди. Жемшер букаларды 100 миң сомду экөөнө баа болсот, 100 миң сомду эси кармап турат мына жерде. Могул жерде баа болсот 85 миң сомго. Экөө тең дадилдеген. Семиз. Аркасынан бери көрсөтөм. 3 mingde 4 mingde satıştı. Могул көрдүсүңөр, жакшынан эле букалар. Эттүү. Бакса будунан соң чыкса керек, булар уже багууга туруп калган.